Туғандар, мына ушул Пакистандан келген сөз чыгарабыз да, байке? Тамаша жок, айттыңыз, өзүңүз аксакал кишикес. Пакистандан келген уй жанакы. Бука сиздикиби? Ассаламу алейкум. Кандайсыз, байке? Мунун жашы, маалымат бериңчи. 1 жаш 2 ай. Не порода бул? Американец. Өзүңүз бактыңыз? Сатып алдыңызбы? Канчага алдыңыз? Айтпайсызбы? Сатасызбы негизи? Пайдасын берсе сата бересиз да, канчага сатасыз анда? 240 деп. 240 деп айта элекси әле, же айттыңызбы? Макул анда. 240 миң экен. Кыскасы. Рахмат байке. Мына чоң бука. Өз малын дейт, 240 миң. Күнгө чагылышкандай күнүнө чоң бука экен. YouTube'га байке. Жылкы базарды тартабыз, тугандар. Видеодан алыстабай бизди колдоп туруңуздар. Көрүүчүлөргө 115 миң сурап атасыз, бул? Бул саан экен, канчанчы тууган, байке? Канчанчы тууган? Такше. Канчанчы тууду? YouTube'га элдерге айтып койчу бир. 6-чы туут. 6-чы туут. Канча литр сүт берет? 15. Азыр бир 12-13 берет. 12-13 берет. 4 желин тең иштейби? 4 желин тең. Баасы 100 канча деди? 115. 115. Кеми бар. Кеми бар. Номериң айтасызбы кызыккандарга? Айта бер анда. 0501 0501 92 9033. 9033. Макул. Сода болду бүгүн? Канчага чыкты? 102 100 миң, Рахмат, байкелер. Мына ушундай ой экен. Канча сүт бар эле муну? Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздар. Бүгүн 21 сентябрь 2024 жыл. Бишкек шаары пригородный мал базарында жүрөбүз. Видеолорду тартып баштадык, уйларды. Торпокторду тарттык. Ал өзүнчө видео болот. Мага личкага чейин чалып атасыздар. Уйду тарттыңбы, буканы тарттыңбы, колдон келишинче тартып видеону күтө туруңуздар. Акырын этап менен чыга берет YouTube'дан. Уй базарга келдик, тагыраак айтканда. Бизди колдоп болгону лайктан басып турсаңыздар болду. Биз сиздерге кызматты кылып беребиз. Мына, тугандар. Чоң экен. Сурап көрөбүз азыр. Ассаламу алейкум, байке. Сиздикиби? Кандайсыз? Мына, 135 сурат. 135 миң сурап атат. Сүт агып атат. Канчанчы тууду бул эми? 15 литр 3-чү туут. 3-чү туут. Ургачы. Торпогу мененби? 125ке берем. 125 миңге берем дейт, торпогу менен. Мына. Торпогу ургач экен, Мына. Канчанчы туут 3-чү дедиңизби? 3-чү. Дагы кайсы уй бар сиздики? Мына бар. Кана? Байкем ар дайым ушул жерде. Торпог эркек экен, Торпогу эркек. Бука торпог экен. Бул 115 миң, Атам, жок, 110га берем. 110га бересизби? Түшүп берет. 35ке да бербедим. Торпогуну 35ке да бербепти. Мына 35 миңге да бербедим деди. Бучок экен, эркек, 10 литр сүтү бар. Канчанчы музоосу? 3-чү музоосу, жаш экен, мына. Мына бар. Так, бул дагы сиздики, токол. Бул дагы торпогу менен. Торпогу бучок. Торпогу эркек экен, мына. 125 деп атам. 125 миң сурап атасыз. Канчага бербедиңиз? 118ге берем. 118 миңге бередим дейт. Канча литр сүтү бар? 12. 12 литр сүтү бар, мына туганда. 4 желин тең иштейт, 4 жыл. Мына. Байкемде бүгүн акция экен да. Мына, бул да торпогу менен. Торпогу бучок. Мына бучок торпогу. Тимеле коюңуз, чыгып кеттик ноктосунан, мейли. Бул канчанчы тууду? Буну 86 кылы берем. 86 миңге бересиз. Канчанчы музоосу? 3-чү. Музоосу, мына. Канча литр сүтү берет? 10 литр берем. 10 литр берет бүгүн. Байкемде. Байке жакшы, бүт музоолор менен сатат экенсиз, жакшы кылып турсуз. Ата баа музоону, ушундай музоону эле сатып жүрүп атпайбы, Бул да бучок. Бул эркек экен, бучок. Өзүнчө. Номериңизди айтыңыз эми. 500 0500 53 53 0503. 0503, Ушул номерлерге байланышып, мына маякта бирөө, экөө, үчөө, 4 баш экен, 4 баш. 4 баш. Базардан кийин каякта болот элес? Эртең сокулукта болот. Эртең сокулукта болот. Үй кайсы районда? Айтам, шостурасың. Чалып эметсе болот экен. Чала бересиздер. Макул байке, содаңызды берсин, Мына, ушундай экен. Номерлерге байланышсаңыздар, байкем только торпогу менен сатып атат, жакшы кылыптыр. Сен көрөм аканча. Торпогу менен. Жок. Жакшы уйлардан тарт деген бир тугандар болду. Эми колдон келишинче тартабыз. О чоң уй экен. Эси кимге мунун? Билбейсиздерби? Эси көрмөйт, азыр издеп таап көргөнгө аракет кылабыз.
Кээ бир туугандар айтып атат, кыймылдатпай тарт. Ар кандай жазышат. Стабилизатор алып албайсың деп. Кичине жардам берип койсоңуз алып алабыз. Анан отуруп көрө бересиз мына. Желинди чоң экен. Азыр кайсыны? Могу, кунажындар, Торпок кунажындар тартып кой дейт. Эне бала, тоодан түштү. Тоодан түштү. Боз иши. Мына. Жаш экен, Жаш биринчи тууттар. Биринчи тууттар экен мына. Бул эмне башка жакка барады? Сементал экен да. Асымнене болгон беле? Асымнене болгон экен да. Мына ушул корону малы. Ушул кичине кунажын. Мына музоосу уже энесине жетейин деп калыптыр. Февраль торпоктор. Февралда туулгандар, Бул да сизге карайбы? Bunun balası, bunun balası. Бул бунун баласы, бул бунун баласы экен. Мына. Эми баазын айтыңыз. 150 сурап атам. 150дөн? Эне багага. Эне балага 150 миңден сурап атат. Экөө тең ургач экен торпоктор, 150 миңден сурап атат мына. Азыр саамбы? Же булар сааса болот. Баласы болот да. Номериңизди айтасызбы? 554 0554 102 922. 922. Мына. Дон Кабар деген. 922 номердин аягы. Базардан кийин каякта болосуз? Озерный экен. Бишкек шаары, Озерный. Рахмат. Сигара. Так, эми уйдун ээсин таап көргөнгө аракет кылайлы ушул уйду. Бул уйдун ээсин таптык, 115 миң сурап аттык, тиякта отурат. Бирди эле тууган дейт, токол. Ал баасын да айтпайм деди, номерин да айтпайм деди. Бул 130 миң экен. Бул ээси жок экен, бирок 130 миң сурап атат деди. Сиздики? Ассаламу алейкум. Ошо эртеден бери издеп жүрөйүнбү? Жакшы, базарды алды. Ошон үчүн издеп жүрөм да, байке элдерге көрүшсүн деп. Мына чоң үй экен, желиндүү. Канча литр сүт берет ошо? Смело 15 миң. 15 берет, таза, Таза. Мына канчанчыны тууду? 130. Канчанчыны тууду? Орто жаш дем. Орто жаш. Мына желин 130 миңге берет экен туугандар. Жана бир байкем айтты да 130 миң сурап атат деп. Көрсө 130 миңге берет экенсиз, 130га берет экен. Номериңизди айтыңыз эми көрүүчүлөргө. 0709 0709 50 50 57 75. 57 75, Каякта болосуз? Сапкоста турат. Совхоз Фрунзе? Мына туугандар, совхоз Фрунзе. Рахмат байке, маалыматты бергениңиз үчүн. Чоң үй 15 литр сүт берет экен, таза. 4 желин тең иштейби? Рабочий. 4 желин тең мына рабочий. 130 миңге берет. Болору. Мына уй канчанчыны тууган көрүп аласыздар мүйүзүнөн. Макул байке, рахмат. Так. Бул уй кимдики экен булар? Так, туугандар. Ээлери көрмөй жатат. Уй кимдики? Сиздикиби? Канча баасы? Айтып коюңузчу. 76 саамбы? 76 миң сурап атат мына. Жарба уй. Рахмат, 76 миң деди. Так, туугандар. Моякта торпогу менен байкем таш менен уруп атат. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сиздикиби? Мага маалымат берип коюңуз көрүүчүлөргө бир. Музоосу менен канча сурап атасыз? Музоосу менен 130. 130 миң. Кунажын экен, Канча? 3 тууганбы? Мына. 3 тууган. Канча? Канча литр? Азыр сүт 8 литр берет экен, мына. Кунажын. Торпок эркек ургачыбы? Жок, торпоктун баласы эмес. Мунун өзүбү бул? Бул башка деңизчи, Канчага берем дедиңиз? 80ге берем дейт байке, мына. 80 миңге берем дейт. Ушул кунажын экен. Дагы барбы уй? Же бирөө элеби? Ушул эле. Номер айтасызбы? YouTubeга номер айтасызбы? Макул, рахмат байке. Номер айтылбайт экен. Но суда болуп атат. Разы бол. Да. Мындай таппайсың. Анан айтасың, жырга ана деп. Канчага байке разы, канчага деп атасыз? Айтып коесузбу? Секрет. Секретный дейт. Тартпайлабай дейт. Мак. Мынакта да уйлар бар экен, туугандар. Жакшы уйлар да бар экен. Мына желин көрүңүздөрбү? Сурап көрөлү азыр. Сурайлычы. Баасы 120 миң экен, бирок ээси жок экен, туугандар. Ушундай да, көргөз берейин десем, ээси жок болуп атат. Торпогу менен алабы уй. Могу уйчу? Кимдики экен бул? Сиздики? 120 миң сом. Торпогу менен,
Torpoq менен 120 ming so'm so'radi. Qancha litr süt beradi bayka? 15'e çeyin. 15 ga chayin beradi. Bir baş elami sizniki? Bir baş 120 ming 15 ga chayin beradi. Soda bo'ldimi bayka? Böyle de değil. Sır bo'lmasa bir aytingchi. 110 veriyor. 110, he? 110. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Yo'q, ha? Ma'qul, rahmat. Ular sizga qaramaydi? Ular yo'q. Bu yoqda yoki bir to'qol shvitspi jergilikda uyib o'tiradi buniki kelinlari. Lekin ko'rib o'tadi, hozir yezni topib ko'raylik. Bu yoqda da yoki uy bor ekan. To'qol. Kelinlari. Kimniki ekan bu loy? Kimga qaraydi ekan bu uy? Assalomu alaykum. 130 ming, he? Qanchachini tug'di? Ikkinchi olasiz deydi. 130 ming. To'qol. Bo'lchi, sizga qaraymi? Mana buldagi ushul bayga qaraydi ekan. 110. Qanchachini tug'gan? 4 tug'gan, he? 110. Nomeringizni aytingiz qiziqqanlarga. 0500 72 01 72 01 02. Mana ushul uyning esi. Daha bir sira ko'rgazib beraylik oldindan. Tug'anlar. Mana shu to'qol. 4 jelin teng ishlaydi. 4 teng рабочий. Qayoqda turasiz bozordan keyin? Soqquliqda, ma'qul. Soqquliqda turadigan baylanaverasizlar. Bu yoqda cho'ng uy bor ekan. Ekranga botmaydi. Bu qisir so'yishqa ekan. Angus ekan, Angus. Bu sizniki? Qancha bahasi? 150 ming. Angus bu. Topol da. Shol to'qol, ha? Bir Angusdan ekanda qap-qara cho'ngkina bo'yi. Bak, savdo bo'ldimi aka? Oldu galiba. Bo'ldi. 35 oldu. 135 mi? 135 ming bo'libdi bunda. Bu so'yishqa deymi? Soyuşma. So'yishqa. Nomeringizni aytasizmi? YouTube'ga. Çok nomer Yo'q, aytmang. ma'qul. 135 kişinin savdo bo'libdir. Bayka, assalomu alaykum. Sizga qaramaymi bu? Sizniki qandaysiz bayka? Ba'zini aytasizmi ko'ruvchilarga? Sizni tartmayman, uydalar tartam. 105 aldingizmi? Ha, mana baykam 105 mingga olibdir. Bu bo'g'os ekan. Soyg'onga u. Ma'qul, rahmat bayka, mana soyg'onga olibdir. Tak, emi, arjaqdagi uylar turadi, bu yoqda turadi. Eleri ko'rinmaydi bunlar. Tak, bu yerda baykam, assalomu alaykum bayka. Aleyküm assalam. Yaşı qanday buning? Biri tuğan. Biri tug'an. Biri tug'an qanasi? Gelgen uy. Boshqa yoqdan kelgan. Qayoqdan kelgan? Pakistan'dan. Jin aytsiz? Yok tamaşası yok. Yo'q. Pakistandan? Pakistan'dan geliyor. Ha, 6 ayda bir tuğan. 6 ayda. 6 oyda bir 6 tuvat. ayda bir tuğan. Ha. Qancha bahası? Bazı 180 bin. 180 ming so'm so'rayapti bayga mana. 6 ay. 6 ayda. 6 oyda bir tuvat deydi. O katarı da o. Pakistan'dan geldi. Pakistandan geldi? Ha, mana. Pakistandan geldi. Ova chiqaryapsiz bayga. Turazini aytingsan ana. Ana oqsoqol kishi ham turazini aytib qo'ying. Pakistandan geldi deydi. 180 ming so'rayapsiz? Bir yılda 2 yıl tuğan. Bir yilda 2 yil tuvat. Bu qo'shda tuvat deymi? Yok bu kokuşuz. Ova. Nomeringizni aytasizmi qiziqqanlarga? Telefonum yok benim. Yo'q, ha? Ma'qul. Telefonim yo'q dedi. Oh no. Qalsin, mush degani. Assalomu alaykum. Tug'am, kimniki ekan? Yo'qda aqchalar sanaladi. Mo, kimniki? Bilmaysiz. Qaysi ketdi? Soda qaysi olyapti sizlarda? Ha, buqalar soda olyapti. Ha, bo'ldi, kechirasizlar. Buqalar soda olyapti. Buqaga o'zincha o'tasiz, o'zincha. Ha, oy. Yaxshi uy ekan. Tug'an, mo uy kimniki? Aka. Sizniki emasmi? Ha, bu yerda da yaxshi uy bor ekan, cho'ng. Yeshi yo'q ekanda uni. Yeshi yo'q bunda. Senikimi? Ha. Jana aytmaydimmi? Menda 2 uy bor deb. Aquyda hozir to'xtab turanda. Mana hozir bu nomerni olganmiz, jana hozir dag'alamiz. Ushul uyning esi ekan. Bu qanchanchini tug'an? Bu 7-chi tug'ushi. 7-chi tug'ushi. Молодец, Turazini aytib sotib 7-chi tug'ushi. Qancha litr süt beradi? 17-18 litr süt beradi. Cho'ng uy ekan, 4 yilning teng рабочий, ishlaydi. Mana. Endi ba'zini aytaymi. 2 oy bo'ldi. Tug'andan 2 oy bo'ldi. Muzosi qana? Muzosi uyda. Uyda, ha. O'zingizlar sotyapsizmi? Cho'ng uy ekan biroqchi. Bahasichi? 130 o'tam. 130 ming so'm. Keyinmi bo'ladi? 130 ming. Jana yo'ldan kelatib
Videonun başında tartkanımız şu jigittin uyun. Emi? Moğa? Ağuy. Oho, mına jelini gördünüzler mi? Mına ağuy. Bul da çoğun eken müyüstü. Bul kançancını tuğdu? Bununku bir 8-9 de. 8-9. Oho, mına tuğanlar 8-9'tu tuğup koyup da çoğun eken he? Kança litre süt beret bul? Hazır bir 14. Beret he? 14 litre süt beret eken ha. Tuğanlar don kabar degen. Don kabar degen kanal. Mana tuğanlar. Buna jana kara uydu tartkanımız. 6 aylık boz. Bunun bağısı? Bunun bahası da 115. 115 ming he? Nomerini daha bir sıra ayt jana başında aytılgan dağlı aytayım. No 2-3 boldu he? 501 0501 92 90 33. 92 90 33 şul nomerlerge baylanışıp eger ушундай уялам деген bir тугандар болсо чала бересиздер э. Кайсыл жерде турасың? Сапкоз алты. Совхоз Алатоо. Рахмат. Содаңды берсин. Совхоз Алатоодо турат экен. Уйларды тартып көргөстүк эми. Новый кимдики болду? Жана Аңгус деген чоң уйду кароодо 135ке берилбеген. Тугандар уйларды тартып көргөзүп бердик колунан келишинче. Пакистандан келген уй эми эс айткан оюнчу. Букаларга өтөлү, букаларга. Ассаламу алейкум. Аңгус кимдики экен? Сиз кайсыны алдыңыз? Айтыңызчы. Говори. 110 миң сурап аттыр да? Дорого. Дорого. Дорого, конечно. Дорого дейт. 110 миң сурап аттыр. Чоң бука экен. Дорого. Эми ушу канча болушу керек сиздин оюңуз боюнча? Билбейсиз. Азыр кайсыны алдыңыз? Бир жерде содо алды эле го. Айтып коюңчу ошону. Караны. Жүрүңүз байке, көрүүчүлөргө айтыңчы бир. Кана, ушуну алыптыр. 107 миңге алыптыр мына. Алынган ба. Семиз экен э? Жок, Байлайсыз да дальше. Откорум. Откорум. 107 миң. А? Бой? Тамашалашпаң, байке. Рахмат. Элдер көрүп атат, түз эфир кылып. Так, тугандар. Эми тыйкандардын тартканга аракет кылабыз колдон келишинче. Бирок баардыгы эле ушундай байланып турат. Азыр ал жак бетке өтөлүчү. Байкелер, ассаламу алейкум. Сиздики? Болду, ошо аңгыз издегендер бар да, азыр өтөйүн анда. Бул биздики эмес дейт. Ассаламу алейкум, байкелер, сиздикиби? Эси жок. Аңгыз эси барбы? Эси. Сиздикиби? Эси жок эле, аңгыз дейт, азыр көрөбүз. Мына аңгыз издеген бир туугандар бар эле. Булар ургач экен. Базардан деле тапса болот. Байке, ассаламу алейкум. Сиздикиби булар? Ургачлар экен э? Ургачы. Баалары 3 жаш. 3 жаш. Баасы 100'дөн. 100 миңден э? Мына аңгыз издеген бир туугандар бар эле. Азыр номерин да айтабыз байке. Букалар да сизге карайбы аркы? Жок букалар. Экөө э? Баазы номерин айтасызбы? 703 0703 304 304 404. 404 ургачы аңгыз мына 3 жаш э? Бул чоң-чоңдор экен. Тоодан түштү булар. Тоодан түштү. Карагылжадан келди. Карагылжадан келди. Туугандар, ушул номерлерге байланыша бересиздер. 100 миңден сурап атат байкем. Канчадан бербедиңиз эми? Буларды мында точно деле сурайлык буну. Точно сурайлык, э? Базарга келген сурайлык. Рахмат байке. Жаштарың канча? Базарга эми келдим де. 100дөн сурап аттыр. Базар сурайлык дейт. Мына аңгыз бука. Жана айтып аткан. Байке, Мына аңгус бала. сиздики? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Үчөө теңби? 7 ай. Жок, бирөөлө. Бирөөлө. Мына көрүнүп турат. Бирөөлө аңгыз. 1 жаш тартпайлыгы. Жок, сатпайбыз. Смело. 1 жаш дедиңиз? 1 жаш 7 ай болду. 1 жаш 7 ай болуптур. Аңгыз баасы 150. 150 миң сом сурап атат. Мына көрдүңүздөрбү белин мына. Башы менен. Булар Бул букалар 2,5 жаш. Бул 2,5 жаш. Бул 1 жаш 7 ай, бул 2,5 жаш. 2,5 жаштын баасычы? 120. 120 миң сом. Могучу? Бул да 120. Бул да 120. Аркы? 100 миң. Мингизет. Мингизе. Көрдү куртка. Мал минип алып мал кайтарса да болот экен да? Кой кайтарсаң болот. Кой кайтарсаң да болот дейт. Мына байке эми номер айтыңыз кызыккандарга. Телефон 0705 0705 94 94 11 99. 1199 мына кыял деген байке. Мына ушул аңгыз. Сапкоз Алатоодан. Совхоз Алатоо. Соны тартып атасың. Совхоз Алатоо, Рахмат байке. Мына ушундай
Şu номерлерге байланышып, дон кабар деген байке. Жаңадан чыгып атасың да? Жоқ, мурдатан эле. Мурда бирөө эле эмес да. Келчиби? Мурун, ооба, мурдан. Көп болду байке. Мен постоянно эмес, азыр тез келип атабыз. Макул байкелер, содаңыздар берсин, Ушундай чоң букалар. Несі бар бекен? Қайсы сода болады ат, туған қайсы сода болады ат, айтып қоңшы. Бол элек. Білбейсіз. Бұлар сіздік емес. Қайсы кішінеке? Бұқалар сода алған башқа болды. Сода башқа. Мақыл, рахмат. Чоң бұқа бар екен да. Oyunu alsan толтыра эмне якта. Ну, етті байке. 114 миңге сат. 114 миңге сатылды, 1,5 жашар бұқа. 1,5 жашар бұқа. 114 миңге сатылып тұр, чоң екен. Чоң бұқа. Сіз саттыңыз ба? Мен саттым. Дыйқансыз да? Дихан. Дыйқан екен байке. Қасау алды. Қасау алып тұр, Дағы бар бы? Жоқ, біреу өлі. Біреу өлі. Мақыл, рахмат байке. Қасау алып 114 миңге. Так, туғанда. Бұқа кімдікі екен, білмейсіз бе? Так. Неге қанша? 70 миң. 70 миң. Сода oldu? Қанша? 64-ке берілбепті. Көрдіңіздер ме? Бұқалар чоң бұқа екен. 64-ке берілбепті. Рахмат, оған. Бұл жерде дағы бір бұқа құнар жүйін бұқалар ұқсайды. Бір қора. Туған, ассаламу алейкум. Қандайсыз байке? Бұл сізге қарайбы? Малымат беріңізші көрушілерге. Донқа бар деген канал. Адам тартпайсак, Жоқ, адам тартпайбыз. Ақша берсе дағы. Бұл Айта беріңіз. Полторашка, 1,5 жаш, 1,5 жашар. Кішінекелер 1 1 жашар. 1 жашарлар да бар арасында. Мына жерде 24 баш, 24 баш, 8 башы подсос. Қалғаны полторашка. Полторашка, 62 миң сомнан сұрап атабыз. Рахмат. 62 миңден күрік по? Күрік 62 миңден сұрап атат байкем. Бұлар өз үстігілік шөйті? Қазақстан келген емес, Бұл четелден келген. Четтен келген бе? Четтен келген. Номеріңізді айтыңыз ем қызыққандарға. 0500 0500, 55 55 77 77 01. 01. Şu номерлерге байланысаңыздар болады. Базардан кейін қаяқта боласыз байке? Базардан кейін нейде боламыз? Қайсы? Соқұлықта. Рахмат. Мына соқұлықта болады екен. Мен номерін қайталап атамын. Кейбір бір туғандар жазады. Сен не қайталайсың деп. Оғылбай қалбасын деп қайталайбыз туғанда. Чоң екі бұқа бар екен де. Несі бар болсын? Туған, бұқалар сіздікі бесіп бе? Кімдікі білбейсіз бе? Білбеймін дейді. Кейсін. Жоқ, олу аттат. Ассаламу алейкум байке. Сіздікі емес бе? Кімдікі екен? Білбейсіз бе? Алынды, Мақыл, алынды осы керекте. Бұқалар елері көрінбейді, азыр. Мына 114 миңге кеткен бұқа. Чоң бұқа екен де. Неде тұрады бір. Ассаламу алейкум, туғандар. Бұқа кімдікі? 95-ке берем деп атат. 95-ке берем деп атат, Рахмат. 95-ке берем деп атты мұнаны. Ана маяқта да бір бұқа тұрады. Жаман чоң екен. Байкелер, ассаламу алейкум. Кімдікі бұл? Байке, сіздікі бе? Бағасын айтып қойыңыз. 250 миң. Жашычы? 1 жаш 7 ай. Туғандар 250 миң сұрап атады. Мынакей, чоң бұқа, базар бойынша ең чоң. Адамның башын көрдіңіздер бе? Қандай? Чоң. Сода oldu bu? Қанша шықты? Көрушілерге айтыңызшы, сізді тартпаймын, şu бұқаңызды ile тартам. 150? 150 беріп атышыптыр. 150-ге беріп ептір, қош деп. Парода швид. Қаяқтықы бұл? Қайырма? Сосновка, Қарабалта, Рахмат. Мына, Қарабалта. Донқа бар, байке. Не алдыңыз? Жоқ, сізді тартпайыз. Мақыл, рахмат. Номеріңізді айтсаңыз болады, шын, тамаша жоқ. Айтасыз ба? Қызыққандар болса алады да. 0550 03 56, Мына,
чоң бука мына көрүп атасыздар туугандар. Болор баазын айтып койбайсызбы? 230 миң. Рахмат. 230 миң. Мына болочокто ушул торпокто ушундай бука болот. Канчага алдыңыз? Onu 43'e. 43'e. Rahmat buyursun Bayke. Buna 43 mingge alıptır naki. Bayke. Jetilip ketip atat. Keyin mamday bu kavalak buyursa. Ana biroq bir kuday bilet. Koldan gelişince tartıp көргөзүп бердик. Ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз туугандар. Биздер менен канал автору Данияр болду. Биздин канал Дон Кабар. Ошо Данияр деген псевдоним. Дон Кабар. О, Байке. Bağısı. Sizlik емес. Şunda.